Assalamualaikum. Hurmatly Bishkek Xabar YouTube kanalının katılımcıları, kutmanlı günüңүздөр менен бүгүн 2021-жылдын 27-июнү авторунок Бишкек Рио Муна базары. Биз кайрадан силерге ошо кадаттагыдай камерлерди көрсөтүүнү улантабыз. Видеону аягына чейин көрүп, колдоо көрсөтүп, лайк басып, суроолор болсо комментарийге жазып коюңуздар. Кайсы муналарды тарталы? Toyota Camry 30 2002-жылкы объем 2.4 американец, басы $6.800, номери 706 01 01 11. Пробег канча калды? Toyota Camry 240 000 км жүргөн. 2004-жылкы объем 2.4 автомат. Вложение не трогает. $7.900, номери 507 05 07 31. Мониторы задней камерасы бар экен. Toyota Camry 2003-жылкы объем 3 автомат, расход 10-12, без вложения, басы $8.500, номери 0500 06 07 72. Пробег 160 000 км жүргөн. Сыртында крылосунда же бамперинде урулган, сызылган жерлер жок, таза экен. Camry 30 кузов, газ, бензин. 2002-жылкы объем 3, $6.800, номери 708 31 13 31. Toyota Camry 2004-жылкы объем 2.4 автомат. Жүзүнө 8-ден 12-ге чейин расход кылат дейт. Басы $7.800, номери 708 29 25 20. Азыр биз эс менен сүйлөштүк. Бул ушу 7400 беребиз деп. Номерге чалып сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. Дагы бир жолу номерди көрсөтүп коебуз. 708 29 25 20. Toyota Camry 45 рестайлинг. Объем 2.4 гибрид, $9.500, номери 999 312 452. Toyota Camry 98 000 км жүргөн, жылы 2013, 2.5, комплектация SE, басы $11.800, номери 706 80 90 08. Дагы бир жакшы сенеде Toyota Camry 55 каратысты. 50 кузов, гибрид, 142 000 км жүргөн, 2014-жылкы 2.5, номери 702 30 02 77, басы $14.500. Toyota Camry Казак тесті 50 кузов, 2012 жылғы, объем 2.5 автомат, $11.800.
Правый руль Toyota Camry. Қара түсті. Жыл 2003, объем 2.4. Автомат $6,700, номері 504 55 15 55. 55 15 55. Сіздікі? Açık da. Bir solunda görüp böyle. Toyota Camry, Amerikanец. 2007 жылғы, объем 2.4. Басы $7,800, номері 709 27 44 63. Коробка, автомат. Состояниясы жақсы. Toyota Camry 45 кузов, рестайлинг 2009 жылғы, объем 2.5, басы $10,000, номері 0743 10 39. Toyota Camry 2005 жылғы, комплектация XLE дейді, состояние идеал, $9,700. Это не кабриолет дейді. Номері 0708 99 28 75. Сіздер кабриолет екен деп жүрмеңіздер. Кабриолет емес екен. Люк бар. Toyota Camry 2003 жылғы, объем 2.4 автомат, расход 10-11, $7,300, номері 504 00 06 99 00 06 99. Toyota Camry қара түсті, 2003 жылғы, объем 2.4 автомат, $6,700, номері 702 11 18 27. Toyota Camry 2002 жылғы, объем 2.4 автомат, басы $9,000. Toyota Camry 2014 жылғы, объем 2.5, $11,600, номері 701 85 85 85. Üstünde lük dağı var. Toyota Camry, белый жемчуг, 2014 жылғы, объем 2.5, $12,700, номері 790 55 90 55 92. Toyota Camry 2003 2.4 автомат, свежий, не оформленный, $7,500, номері 0700 22 22 12. Ушунун жанында дагы бир окшош Toyota Camry турат, мында свежий
Telecom. Tamam kaçka beş da. 2003 24. Numeri 0700 22 12. 22 12. Растамашка болгон, оформление боло элек, баасы $7,500 дейт. Toyota Camry 50 көзөв 2014 жылкы, объем 2.5, $13.800, номери 779 09 32 77.